Watinda hata musese mwendo wakalivu ndini wa kilungu cha Uuiti muthenyani homo ndinye ni cha wamasiwa kitakana ndi wana mutaalamu wa Uwau kana Uwau makonetie Matu na ndi kana usepso ini mukethi na ndi mutho cha ndini wa kilungu wa mutabiwe etawata na eka ata. Karibu sana. Asante. Isitwa ni Alex Mwanza, ni mtaalamu wa Matu kana audiologist. Ndi tuyambia kilungu kitu mausia isi atuithi watu inene ya Uwau kutoka na Uwau Matu muno Uwau kulea kuiwa kana ila isike ta deafness ndi ndakitali ni chao keta Uwau. Thina wa kuiwa ni we maundu maingi matona kwete thina wa kuiwa mundu ni kuma na mundu ebuni ya nyinya wake kwisila kusiawa na uimani wa mundu. So the causes, the prenatal, natal na postnatal causes. Na tuisisia kuma kanake nyinyane ya ebuni ya inya nikatona ithwa ke exposed to Uwau fulani ala inya uwaite na awa yesede ni affecti kwewa na kila kingi kana kaisiawa bila tita risk factors sia kana kaisiawa kana inya au nyebinda yasa yesede ya kana ni kanoa kiwi kieta injury ya nerves nondo nerve ya kwewa ni makate ya isumbinge ila si operate ya through kileko kila kingi kana kakosa nzeve ibindane deu kana kamina osiawa kukwata infections kwethwa na ila yellow akama meta amu huku yellow yu ni moisho nondo yellow yu mana ila breakdown ya cells ila sita red blood cells. So wona ni wakana pe infection yende mwini na esu ni tono dhua yellow ni ndo ali toxic nondo esutometa jaundice which is a byproduct ya breakdown ya ila red blood cells na ni toxic kwa nerve ila ya kwewa. Kila kingi ni Uwau Matu kana katona ndo kawa kana wewe mundu muima ndawa Uuiti ni pe ndawa imwe ithwa nerve ila ya kwewa. Kingi ni ila tuita genetic exposure ukesethia katika usia weni pe mundu bwetina waena message ya coded in the genes ya kwethwa bethina wa kwewa. Kila kingi ni mundu amina kuyana mawithulukoni either ukaumia mutoka tinwa ila nerve ikaumia kana kwethwa we exposed to wasia mwingi mawithulukoni mako chwechiana nga ila nerve cells katika kutunthine. Na ni chao keta ukethia uwa kutuku yamba kuyumia kawasia ka kutuku yamba kana sange ne mundu ne kwewa ngeli kana wasia unge wa okuendania na ngo sange no tomewa wewa ngali mabina maingi kutuku yete wasiosu ula tuita tinnitus ni wona ni wa kana ni batona mbwa kutuku ifaili ila nerves pe nerve damage kwa uno usio mundu wana the nosu akasiwa kiwango cha kwewa nikanoga mikathina ni mwa uka address watene nundu mathina Matu menda maka address watene matanamba kwende ya munango makatweka maitomeka kuitika. Na mundu no withie deaf lakini ndambi ya kwewa no boy permanently ebe otegemea cause ni chao. Kila tu advocate ya muno ni kuthimwa tene takwa siana nundu kana ketho kate kwewa kuma kusiawa kubika miaka 5 yani kubituka miaka 5 petho bata undu unekwa kana kutukosa uta deaf nundu peki wango kila tuewa ta binadamu na uketho watewa wasia kiwango ni kiu na ukunena ndu isonena kwa nundu wa speech development ni welewa kiwango kila chaile nundu kiliko chetho kite exposed kwa kwewa by 5 years kwa siana ila sikwena kiliko niki undergoya process itawa neuroplasticity kana kika adapt kana kika mania kwithwa
mundu ndaiga na area la ya kwewa katika kiliko ya saine wa wionge wesa ethia andu ala methina wa kwewa they are certainly good at something, not only their eyesight on very sharp kana sensation yo they very sharp ni ma adapt ya na uyesa ethia you pata wa kwewa ni wa switch wa off beyond 5 years ko no sio asiai makamana embakana kana delayed speech most likely kana kukaikwewa nesa nondo katika kila kiwango cha wasia twewa wasia udhima wana ila teta decibels kiwango so normal speech kana normal conversation twale mbwa twewa around 40 50 60 bau so edwa kana kukeiwila 80 definitely ndake gondo ando mekwasi ko be bata wa edwa kana kukeiwila 80 ta dhima na kaikwewa speech nesa pela ita wa amplification we said ene kausa wasio wa mawithio lokoma ko kakewa speech na kaima na unena kwa unondo uteweta ndwe sonena na musi atona atakumana kana kake kaikwewa ke kanini kana kambe aiwa ke ibune kwanya na mabina maingi asei nime utabasia maybe either saangi mundu anena imewa kana kabindu ke ibu kana the hearing sense dimbazi developed esali keibu kaliana okende na kuyana nikekwewa lakini musi enotisi atakana kai kwewa ila wethwa kai na konzani ya mawasi ala me mawithulukon mako musi mabinangi wakunania kinona akana katani kana wa bang mom kastuka so siendo taizu wana kana kateo respond nasio definitely no level we concerned nikana we said yakana kuwa kama ndia utethio tene kaikese kwa matu na kana kasia wakati kuigwa kaisia that is kana wakati thioke thia nikambe ya kuigwa pe interventions mbingi na technology ebo monde uisija kutone kwa binadamu ondo twewa pata wa kutune kwa sawasia lakini twewa na kileko so wasio suwa emobi kabala be brain teyewa so thela pathway ya wasia kwisela chuma ni jagoto alafu wasia nundu wenda na vibrations uyoko bika kapati kani ko kosa wasia ndene ko kana nerve cells na iko kosa wasia kaka convert to elaita electrical current kileko kitona osa so pande ne baba ko daidho athina katika kamuthaka no koka concern na balance ya mwe so pedho abethi na ba ta nerve cells isi yadho asi damage no ndo amount tala na weta ndawa genetics exposure wasia mwingi kwa matu all those yellow ya mindo then toxic kwa cells isi yadho asi damage we say there wasio sundo ebika katika kileko kwa peila intervention sieka kulingana na bala thina we nondo noto member wa thina we katika the pathway either choma ni cha kutu tubende tulatutinie choma cha kutu kana in the cochlea bala wasia o convert ya o kese then watu makilekoni so endwa thina we katika cochlea ila na we say there kana kukajeigwa ona kwisila nziani ya kawaida pelati ta cochlear implantation ukese there nike kiwa ka electrode katika cochlea eno na react tayo artificial cells ila nerve cells ila siedho abande ni na isa edwa kana kunikewa kawaida endwa kewa between mawasia ukese there no wasiola loud ta 80 60 50 70 hapo network ya to la to hearing aids ukese there wasia ni wanene bangwa kana kewa within normal range na katona kunena kwa intervention siebo sikana kabika kwanda kitalete as early before we say before 5 years na edwaje kwa tenangi matokeo no umembwa masaubite kwa hiyo nikana twetha matokeo masio as early as possible mwako mwa miaka elimu yake 3 ni wewe saidi ya matokeo ni masiango ndo atwa intervene tena no round mundu utona ku improve
kwiwa kwake naturally? Mabinda maingi matu methwa na thina. This depends on the cause. Pe mathina ma ENT ala methwa ni blockage ya nzia ya nzeve ya manyu ile communicated ya matu undu pe nziela balance ya pressure ya matu ba yande ni connected ya manyu. So pe causes imata allergies we say then si ate na wakwewa, lakini allergy ya itwa either reversed, so that can improve. Lakini endo ape permanent damage matuma yesaende ya kuimprove makita ende ya nodhuka, and then damage ni permanent depending on the cause. We say the hearing can only get worse, yani matuma kita ende ya nodhuka as long as mambe yodhuka, especially kwa andwaima makita ende ya nodhuka pa hivi na makesa ethwa masiokete net na ondo tuende no kwa no mathuke no fe factors ila ingi na ndakitali cha mundu utona aka improve kwiwa kwake. Kwiwa kuimprove no ela kwina witumia devices kana witumia weight depending on the cause ya thina wa kukosa kwiwa. Lakini naturally matuta nengi wete yewe nesa kuma umbo wako tu, lakini kila kitu wanaidho ni matu kuthuka kana kuthua, lakini methwa na thina technology niyo twika tuka improve kwiwa. Kila kipata mundu ni kusuvia kwiwa kula wina kwo we say there ni kwa maintain wa, lakini ku improve unless kwina thina niguo tutumia technology ya utumia hearing aids kana isuna weta ya cochlear implantation we say there ni wa improve pala be thina, otherwise naturally pa ile aitwasia no ilo yo kana ke kate kasha improve. Na tabia imwe ila sia kwethukisia wasia mwingi wa avoid isu definitely no maintain matuma kumethwe me healthy. Na ni kwetha na exercise mundu to na eka yako tu exercise ila levo ya kutu nundu wa ila teta clearance ya wax ni kutanuka muno we a good chewer, especially chewing gum isite sukali ni tethe ya sia kuklia matu alama kona koni sethe ni maflo kawaida maina block nundu ni moa maeta yele na wakwiwa sawa sawa. Na ndi musiaisi ambitikilie kwa oyu twambo semba ndini wa audio momo kuvetu isiokethia tuthi watuende ya kumana kana tuisiokethia tunene undu mundu utona kusuvia kutu kwake nukathiwasa. Ndini wa kilungu cha Uuiti na ndi muthanyani umuthi musaise tunene athina wa matu Uwau, lakini kwa oyu nenda tunene undu mundu utona kusuvia kutu kwake kuikethiwe na thina twina kenda kitali ulai mutaalamu wa maundu makonetie Uwau ma matu na ndi tuisonga na mbele kitali ni hata mundu utona usuvia kutu kwake matu mebata wo suvewa nundu nimo gateway ya wasia mweni witu kwa pe maundu ala waile kwika nikana wisere ya matuma kwima subika newe wetha yu ni waku onthe kindu chambe ni twaile ku avoid kana kusia kwikia siendo matu mwea ula tebetukethetie kwa ataalamu wa matu kila witikiletwe kwikia kutu kwaku ni kikoko chako chicho tetikiletia kwikia vai kindu kingi wailekia ni si kwesi ndu itesa waku supermarket musieta cotton buds isuti cia matu na yaile tho cia matu ni mo methamba cia moene na ila twebundi cia kwikia ciendo isu tukausha matu na mabindange to isu kuma ola wax kana makona koni maithi mayambea na maivinga vyu na mo meabu mebingabu
imaita thina wa kwa kindu chambe avoid kwekia ciendu isu mweke ama tu cotton buds nzia mesie ange mekia mete ciendu isu ni ndogu kwa chuma chako tu na ni sitomete mawau mama tu daktari tu abo mundu atona hata kuthesia kutu kwake thi wandu ailite kumia kiko no kulia mundu pe mundu uthambasia matuma metho make ndini aye metho timo methambasia same na matu ngai atumbiye wisethia kutu ni kwithambia na kwithambasia ta nzia ya makona koni mauma kutu maumete ndine maciokete nza mathambeti lakini ila twabanga ni tukumia makona koni twembwa twambeyo prepare for problems kana mathina nundu makona koni mo mathambasya kutu na mo masia kutu na infections kana tusamu tula tuolika kutu ndini na me properties siamo ila ituma methwa nemo kinga kwa kutu kwou tuthaile kumaumia ila waumia wa subject kutu kwa mwisho wa kukwata mathina mamatu nundu matu makauka nota nzuye mutwe ila ethwa yikaukite your scalp wembwa kuneya kwingi bina maingi andu moka na mathina maonea nundu ni kukungula matu muno which means ni maumisia la protective layer ya makona koni kwa uno sio ukakana makona koni the far while othambia no baanz pau ila uthamba kabangulo na kitamba baba tukitonopika lakini ndeni nwele ku avoid kwikia ciendu isu na koko tu kwalika kiwu chalika kutu ni juma ondu usiait wasisia katika mubwano wako wa kutu kutu thimali ya kutu ithelele babe chuma cha kutu beyond there unless chuma cha kutu kithwa kikitoneku no itha mawau kana kuumia kiwu cha bikabu kikita ucioka no ndu wana ila rwathi utubea kana kuswim cheliko baundi nene la wesa unga maweka banini wewe cheteka because baibandu kithi beyond there choe kiuma no chekala muno kutu no kiete thina ki cycle nundu no wesa kweka kiume na kikauka so kiwu kinondo kiwu kikutuni unless kutukwetho kwi ichuma kikitone. Okay, naini tukisonga nambe no tuelesie undu mundu utona kusubia kutu kwake kuikathuke nzie mwana asia nisu ya kusia kwikia ciendu kila kingi ndukethukisie wele thukisia wasio la weani either kwa radio o TV kana simu itu utumia nondo ila earphones kwa utwasia the 60% rule ni ndukethukisie wasia ubetukete kiwango cha miongo thanthathu yulu wathiana cha any device utumia kana kibetukete 3/4 volume ya device ila utumia nundu wa betu chabu ni kuumesia ila nerve cells sio damage kana kwananga ila nerve cells sie katika kutu kwako kwa maundu ma wasia kila kingi ni kwatie na weto wa kwikia ciendu ndini kila kingi ki improve yani kutanuka with the way encourage healthy chewing kutanuka ta gum ite sukali isu improve ya clearance ya matu wese ila gum ila makona koni mayo accumulate katika matu so asuni maundu amwe alama to na kutuma twithwa na matu healthy kila kingi ethwa mundu ena issue ya allergies nundu allergies ya manywe sieta thina wa matu uitwe promptly ni kana wisethia ila clearance ya matu ni ethwa matu maikethwe na infection kana build up ya kiuba fluid etina wa chuma chako tunundu ma block manyu ibato nendo ba blockage katika ila tuta middle ear kana etina wa chuma chako tu na betho be kiu cha accumulate with onedo na infection na kiu kiyete thina wa chuma chako tu kana kwewa na baby nda withia mundu ene kuwa kutwe kulindiku no igwa kwe bekindu kiba ni chao kiu exactly kithakilini ikuwa ono nasia new na the space ila ye manyu na kutuni connected ndo manyu nimo ma balance ya pressure ya kutu petio bueno whenever
tube connected na baeti na manyo. So ila pedwa be congestion katika manyo kana tube ya block. Babe mini there's a build up ya pressure. Kwa unu nzebe ndio bikabanesa na pale mbwa bailikanza we say there chuma chako tonunwe kaindo katheke ka vibrate. We say there ka vibrate. Nundu wa build up ya pressure ba. Nundu pressure abandi ni ile mbwa iko na ila yinza. Okay? Izu ni ila data mechanics ya middle ear. We say there make physics. So power pressure. So the balance ile mbwa libo yani ila ba build up pressure ba pedho eardrum ite vibrate then hearing ndo alindi nundu kwewa kwitu kutegemea flexibility ya eardrum. Sawa sawa ndakitali inaindi niendo tuelesie yulu wa tushoke baka kwa asiana ni wanene ya yulu wa undu mundu muimoto na ite no waka kwa kana kanini mundu atona hata kukatethesia 10 ya kiko kimatu. Siana nini mabinda maingi mathina mo maeta wanasiai o mesi mayona tame otethia kana ondo na isie tulatu cotton buds embwa we musiai na we na tuo nomba enda we chetheka tunyamutu ila musiai wa sia thambia kana matuka ne bangula kana matu mabainda maingi push kana skumala wax ndini na ibinda kana ingi no tona kana kukayuma mavia matu nundu wa kwethwa introduce ye bacteria katika kana kau. Kwa sei siana ni ma avoid kwikia cotton buds katika asiana na sikana mbake na thina we kuwa kana allergy ni usioka kaitwa ni kana we sethe ni kasiana ya kana na mwisho wa develop mathina makwewa na ni wanene ya yulu wa kumya kiko itumia tuindo tu tuke banza wako tu we the amundu kutona matu ni ku affect ya kutundini aye kutona okula twasia ni conventional kana kuko tona ba etwita earlobe koina thina muno nondo kutuku kwi part la important ya kutu ni sange othe nene nondo kutu ni kwa funnel kana ngani ya wasia kutu ukesethe tena kutuku kana part yanza kutu wesethe andoi wa ndinesa nondo katika kiwango ni cha kwewa ino jongela wasia by around 10 decibels kuwe thote na yo wesethe ngaliko emwendo iwa ndinesa no isethe na mondo idiekete nondo atena yellow ino ko no seo ala make ali me utona might affect the larger part nondo ka nini ka hiyo ndo ndia sike ndo ka kwa wana iwe the ani yo kana effect mundu akaimba kutuku yithana thina kuya affect andini ndino ndo na kwewa esu no overreaction ya ila repair tissue kana ilanga ikauma thingi the excess ila bethwa nondo yu atona ndo aumisia so we produce a lot of tissue for repair na uyuma ne lange nene juma kendo chucha imba kinene ko unless ko tukwe kutande bio sikola kutanda kana ukatemwa ngulu tu taula mundu wokite ku alaska le mokite okwata Yesu no mwatemwa osu na yatone ndo na lino and it is happening today no asuno ni mona hospital mundu wakatemwa konde unless ye kwela tita cosmetic surgery usu edho na thina wa kwewa aitie party nondo yongani yakuto na sometimes nikiukila sia uliokewa eko like twasingunenye na mino kunene ni wewe akae ko kasioka nchauki kosia eko ni yeta wanila tita room acoustics kana ila dynamics ya balawe no ila we thia wenza no inenu ya mundu yambe uyiwa lakini nduwa yetongilila ingi from far neither they na we kutuni kana balawe because pailatita reflections ya sound maukutani balawe zizo tita room acoustics so ito member the reflection ya wasia kana deflection ya wasia wewa kila kintu member iko tukwina thina uyewa echo ndini muno be wax impacted ekwete mathina suma echo
na kiko kiu uwetie wasia ve kimwe kitiawa kiu mundu nacho atumia ata ethanda ilete kutumia yaban ila bethwa be ila teta unhealthy accumulation ya makona koni no sio kona daktari wa ENT akaumia professionally ate kuumisia kutukwa mabina maingi ila teka ila syringe kutumia kiu no kiu very safe kuthambia kutu kwa no sio kona mtaalamu bandu baiki asiendo matu kutuko kukathambia nesa bethwa be ila ala momiendini makekali na nasia ukethwa tena tabia yake asiendo na maisa umeandini momeandini ila wethwa wili cha asiendo no maketa wake yake ndo kita usukume andini na maithi kwe yake ya baundeni na no wele sie musesia a process ya kuita kutu kuita kutu muno embani thina wa kwegwa chambe ni waile kuona mtu wa matu and in most hospitali mbingi si katika kiwango cha level 5 kano 4 mena specialist si mama tu so no thi ukasiwa na betho ape thina wa kwegwa kila chambe ni kusisia wewe laba na wembwa matu ni affected maikathukie ndo pe mwisho membe yotho kama enda usi nucio ukasiwa no yiitwa tene uiti wa matu embwane lateta sensory kana ni nerve ina dina pe devices isu twekea ukeseda mundu kanyamuku ekia niwe yandinesa kila kingi embwane infections kana allergies wona daktari wa ENT aita allergies that hearing is reversed hearing loss is a reverse mundu akegwa ndinesa ko nibe utegemea the cause ko mawiti mebo kwa mathina la mebo matu pa hiyo mote uiti sawa sawa na ndi nundu ni nanda tika situ si the landa kitali mundu endo kwata kwesila namba hiyo namba yakwa ya wea ni noti monza ina ile tandatu monza 0777 422 667 sawa sawa na ndi muve mwana kwa koka itwidi watu ikwatia ni ngina kuwa kwa bililia ukite tunene mathina makonetie throat na ndi muve mwana musesi akwa kwatia na itundini wa kilungu cha Uuiti nye ni tawa masikita kati onesa